kuvuga imbaraga zayo nishima bivuye ku ndiba y'umutima kuko kidutijije ibihe byo kuvuga kugira neza kwayo. Shimira n'abagize nibature uhereye ku bayobozi Aimable n'abo bakorana ndetse n'inshuti n'abavandimwe, kuko twagiye tuganira n'umuyobozi yatubwira ko hari abantu benshi bagiye bamwandikira mu gihe bifuza ko twaganira kandi twongera tugasubira muri ubu butumwa. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane. Amen. Reka dutangire dusoma icyanditswe mu gitabo cy'Ingoma. Dusome mu gitabo cy'Ingoma 16, duhere ku murongo wa 20, turasoma nkarehare bukeya, turaza kugeza ku murongo wa 36. Aho niho dusoma tubwira ngo dutangize ubu buhamya. Mfite bibiri ijambo ry'Imana. Haravuga ngo bavaga mu gihugu bakaja mu kindi, bavaga ku mwami bakaja ku wundi. Nyamara Uhoraho ntawe yemereye ko abakandamiza, ahubwo yacyasha abami ababaziza ati, muramenye ntimukagira icyo mutwara abo natoranyije, ntimukagirire nabi abahanuzi banje. Mwabatuye ku isi yose mwe, nimuririmbire Uhoraho buri munsi muje mutangaza ko ari we ukiza. Ikuzo rye murimenyekanishe mu mahanga, ibitangaza akora mubimenyeshe abantu bose. Kuko Uhoraho arakomeye, akwiriye gusingizwa bihebuje. Niwe ukwiriye kubahwa kuruta izindi mana zose. Erega imana z'abanyamahanga zose ni imburamumaro, nyamara Uhoraho niwe waremye ijuru. Ahorana icyubahiro n'ubuhangange, ububasha n'ishimwe biganje ku ngoma ye. Mwa bantu b'amahanga yose mwe, murate Uhoraho, murate ikuzo rye n'ububasha bwe. Nimurate Uhoraho ari we nyir'ikuzo, nimuze mu ngoro ye muzaniye amaturo. Nimuramye Uhoraho kuko ari we muziranenge. Mwabatuye ku isi mwe, nimuhinde umushitsi imbere ye, kuko isi irashimangiye ntizanyeganyega. Ijuru ryishime n'isi inezerwe. Nimubwire abo mu mahanga muti, Uhoraho aganje ku ngoma. Amen. Amen. Ibiti byo mu ishamba nabyo nibivuze impundu. Ibyo byose byidagadure imbere y'Uhoraho, kuko agiye kuza gutegeka isi. Nimushime Uhoraho kuko agira neza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimuvuge muti, Mana mukiza wacu, udukize, udutarurukanye, utuvanye mu mahanga, nibwo tuzagushima kuko uri umuziranenge. Kuko gusingiza nibyo bizadutera ishema. Uhoraho Imana ya Isiraheli nasingizwe kuva kera kose ukageza iteka ryose. Abantu bose bavuge ati amina, haleluya, amen. 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 Turanezerewe cyane kongera kuba kuri aka gatuti k'isi. Naganiriye na
Aimable Murukerera kuko nari nabitekerejeho nzuka nguma kubitekereza nsanga hafi amakontina yose agize isi niba ture iyarimo yego ibihugu 20 myinshi niba ture iyirimo yego ndavuga ngo Imana ishimwe ko turi ku gatuti k'isi tuvuga ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kandi ndashima Imana kuko yabikoze kuko bimwe muri ibi ngibi tugiye kuja kuvuga tukiri iwacu mu misozi miremire Imana imaze kubikora. Bari twarahize ngo tukiri muri iriya misozi ko tuzaza tugenda mu matorero twegeranye hirya no hino tugenda tuvuga mu maboko y'Imana. N'ubundi twageze muri amwe bingana n'umwanya twabaga dufite igihe twabaga tugezeyo. Tuva mu matorero uretse dusengeramo n'ayandi twari duturanye. Kuko twumvaga ko twumbugujwe kuko twari twaranabihize kuko tuzagenda tuvuga amaboko y'Imana. Ariko ibihe n'iminsi twari dufite kuba hariya yarangiye tugeze haki. Yego. Noneho mbitekereje ndavuga ngo Imana yongeye kubisubukura. Idutije agatuti karaharengeye cyane ku isi. Ukuri. Kugira ngo tuvuge amaboko y'Imana n'iby'imirimo Imana yadukoreye. Binteye kongera kuvuga ngo iyo Mana ya Isiraheli ikora ibitangaza yonyine ihimbazwe cyane. Amen. Amen. Nkuko bavuye kubivuga nitwa Gikundiro Mudacumura Christian. Uye kuri Goma ndi umushumba w'itorero bita EPRC bakunze kwita Rama. Niho ntuye n'umuryango wanje. Yego. Navukiye mu Minembwe ku Kiziba. Mu itorero rya Methodiste. Yego. Nimwo nakuriye, nimwo nabatirijwe. Abashumba bacu bari hano kuri uru rubuga bamuzeze bitanda bitebe. Ababyeyi bacu mu mwuka no ku mubiri. Yego. Nibo batureze, nibo batubatije. N'ubu ngubu ndacagira carte de baptême yiwe yo muri 94. Amen. Nza nigendana aho ngiye hose. Yego, yego. Muri ubwo buryo nibwo twari tuvuze nibo batwebwe. Uburyo bw'itorero nimwo twakuriye, nimwo twabatijwe kuko twari tuvuze kuva 94. Ariko nkuko twabivuze n'ubushize twaje kubatizwa mu mwuka mu mwaka w'2000 nyuma y'imyaka 6 turaho mu itorero ariko nyine turaho nyine. Nyuma y'icyo gihe Imana yagiye ibana natwe mu buryo butandukanye ahantu hatandukanye. Ariko mpereye kuri uyu mwaka narivuze wo kubatizwa mu mwuka mu mwaka w'2000. Nibwo natangiye kumva ubwiza bw'Imana no guhura n'Imana n'imbaraga z'Imana no kumva uburyohe bw'Imana. Kuko ubundi nari umunyedini uri aho ngaho nk'abandi bose kuko abantu bakurira mu itorero bakabatizwa kubera imyaka. Ugasanga nyine byari ibintu bisa n'ibyo gusa nyine byo gutozwa kubera twabikomaraga ku babyeyi. Yego. Kuva muri icyo gihe natangiye gusenga nkuko nari mbivuze. Kuva icyo gihe hari aho twanasengana bamwe bari kuri izi mbuga. Hageze mu mwaka wa 2003. Icyo gihe ndibuka ko nari umwarimu w'itorero. Mu itorero bakundaga kwita Jangwani. Yego. Ndibuka
nagiraga ibihe byo gusenga, nasengeraga mu Irango, hari aho twari turi icyo gihe aho bita mu Gitumba, hari abahazi. Ngaja gusenga mu Rukerera mu Irango ry'umusozi, kuko byari bisanzwe. Hari igihe nagendaga mu masaha 9, mu masaha 10 kugeza bukeye ari aho ndi. Icyo gihe nagiraga ingunga kandi ryari Irango rirerire, narigeramo ngasenga ngasoma, ariko hakaba ubwo mfata n'igihe nkabuza ingunga muri iryo rango. Bitunguranye umunsi umwe, kuko hari we nicaragaho, ndahindukira ndishingaho amaboko mfukama munsi yaryo, ndasenga mpaye nsenga mu Rukerera. Nyuma yo gukora ibyo nari mvuze, numva hafi yanje kurya umuntu aba yunamye ahaye asenga, numva ibirenge by'umuntu bwari butangiye gucagurikana. Biba ngombwa kuko nunamuka ngo ndebe ibyo birenge by'uwo ari we. Nunamutse nsanga ni umuntu ufite imbunde. Hari haba muri utwo duce habagamo FDLR nyinshi. Yunamye kera yangezeho, afatiye imbunde ku mutwe. Arambaza ngo ese uko ndagira gute, mubwira ko mpaye nsenga, kuko nyine nari mbivuze ko bari butangiye guca. Yego. Abajije icyo mfite, mwereka Bibiliya, mwereka nari mfite toroshi, iruhande rwanje hari ingunga, abona n'ibyo gusa mfite. Angera kumbaza icyo mpaye nkora, mubwira ko mpaye nsenga. Nuko arandeba umwanya muremure, nibyiga ko yibazaga icyo agomba gukora simbizi. Yego. Arandeba bitwara akanya katari kanini kandi katari gato, kugeza ubwo wenyine bivuye mu kuboko kw'Imana yaje kumanura intwaro yari afite, arahindukira aragenda. Ndashima Imana kuko uwo munsi yansanze muri iryo rango, kuri iryo buye mpaye nsenga. Yego. Ibana nanje muri uwo mwanya. Uwo muntu nawe abona ukuboko kw'Imana, asubizwayo n'ubusa, atageze ku byari bimuzanye. Izina ry'Imana ikora ibitangaza yonyine ihimbazwe cyane. Amena. Amena. Nyuma y'icyo gihe, mu mwaka w'ibihumbi 2004, naje gusengerwa ku bupasitori. Imana ibana natwe muri icyo gihe, ariko icyo navugaho muri make, muri icyo gihe nza kugira ikibazo cyo kurwaza umugore hagati y'imyaka igera nko kuri 5. Nari mfite abana 2, bityo nabo bararwara. Urumva nyine zari intambara zo mu isi y'umwijima, ariko dukomeza kuba hafi y'Imana. Yego. Tuba hafi y'Imana, turasenga kuko byatwaye igihe kitari kigufi cyane. Ariko muri icyo gihe cyose uko hari hariho izo ntambara, niko twarushagaho kwiringira kuko hari icyo Imana yokora. Kugeza ubwo twasenganaga batangiye kumpanurira, bambwira kuko ngomba kwitegura, kuko Imana igiye gucura umufasha wanje. Ndetse n'abandi bavuye kure y'aho ngaho, nabo mbona banzaniye ubwo butumwa, bantegura nyine kuko ngomba kwihanganira ibigiye kuba, kandi nkitegura kongera kuzoshaka. Ngo kubera kuko uyu we turi kumwe n'ubu twicaranye hano muri uru Rukerera agiye gutabaruka.
yego yego byaterwaga n'uko babonaga yari arwaye. Icyo ntaziho gusa sinzi niba ariyo yari imigambi y'Imana, gusa icyo nzi gusa ni uko tukiri kumwe. Imana ishimwe. asifiwe wabideye. Amena amena. Dusenga Imana ibana natwe muri izo bihe z'ubwo burwayi n'izo ntambara z'isi y'umwijima kugeza ubwo Imana yitamuriye ikora ibikomeye. Icyo nari ngiye kuza kongera kwaho kandi nuko muri izo ntambara z'isi y'umwijima zo kurwaza umugore n'abana babiri nari mfite, ubwo bamwe mu bo twasengana n'abavaga hirya bambwiraga kuko hagiye gukurikiraho gupfa, byandemye nk'umutima wo kurushaho gusenga no kwiyumvisa kuko hari icyo Imana yakora, ariko ntibyaremereye umutima wanje kuko numvaga kuko Imana ishoboye kandi hari icyo yohindura. Amena amena. Ariko icyo ngiye kuja kurangiriza kugira ngo mvuge ibyakurikiyeho mu wundi mwaka, nyuma yaho nza kwakira umushitsi uvuye kure, yego, araza araturarira kuko n'abandi babarazaga n'ubundi bakibaraza. Bukeye mu gitondo twumvaga yuko yaje kuturamutsa ari ukudusura bisanzwe. Habaye mu gitondo hari umunsi wa gatanu, yego, urabona kuko twandumva ko twari dufite abana babiri bakiri bato, igihe uyu mudamu yabaga atangiye ko gufata nk'agatege yiyumvisaga kuko hari icyo yakora, kuko urumva guhora yinginga bamufashe ikiniki byari bimaze kurenga uko dushobora kubivuga. yego, yari yihanganya aha yashokora hanze. Noneho igihe nabaga nageze iriya urumva ko hari abashyitsi benshi bazaga kunsura. Noneho abashyitsi bagenda kuko hari umunsi wa gatanu tunaturiye no duturanye n'isoko, bamwe baza baje no mu isoko nkabaherekeza, nagaruka abandi bakaba barahageze. Aza kumbwira nti nabonye wagize abashyitsi benshi, nti nabonye wawe ni nko mu muzinga w'inzuki. Ariko nyamara nubwo naraye hano kandi nanje mfite kugenda, ariko hari irindi jambo tutaganiriye. Ati numvise inkuru zawe, numvise ibyago wagize, numvise ibibazo wagize, nyamara ntekereza kuko naza kugushumbusha. Urumva mu kinyamurenge umuntu akubwiye gutyo utekereje igaju cyangwa nk'inyana y'ibihogo bene uko bitunguranye nkanka numvise mu kanwa. Ati naje kugushumbusha, ati none muri ibyo bibazo wagize numvise byanteye kuza numva no gushumbusha, ati ntanka mfite yo kuguhereza. Namasa nubaye nka cya kirema cyo muza kozwe n'intumwa gatatu. Ariko ntinze cyane, ati cyo nguhereza nicyo ni umuti ushobora kugufasha ukagukiriza umugore, dore kuko ufite abana batatu kandi imirimo wakoraga irasa nkaho wari utuye ku manga. Urasa nkaho ugiye kuba inshike. Yari amaze imyaka igera kuri, nari mfite abana babiri icyo gihe, kandi dore urasa nkaho ugiye umugore agiye gupfa ari abo bana ufite, umuhungu umwe n'umukobwa. None aho ibintu nabyo dore uko bihaye bigenda birasa n'ibihaye bishira, ndaguhereza umuti ugukiriza umugore, ukurindira abana, nimba usigaranye nk'imwe. Nuko birarangiye hehe n'urupfu. Uyu mugore aramakira abe muzima,
umbwire nimba ushaka ko abyara umuhungu cyangwa abyara umukobwa. Ndaseka cyane. Baseka arababara cyane ndavuga ngo dore uko biza bigiye biramera. Usetse iki? Ndabanze ndasetse nyine wowe ubwiye ijambo ryiza waje kunshumbusha. Ati uko usetse ndi abana b'iki gihe ko mwabaye tukushobora kubugaye izo nkubwiye. Yego. Cyangwa ugatekereza kuko woba ashatse kukubwira ibintu bibi yoba ari uburozi yoba ari ibiki. Ndamubwira ngo ese umuti ukiza abantu ugatanga urubyaro ukarinda inka. Yego. Uwo muti ni umuti nk'abake. Yego ni ukuri. Ati ni umuti ubeshejeho aba bantu bose ukubona abantu benshi batuye ahangaha benshi ahangaha ubona. Iziriya nka mfite n'iziva mu maboko yawe. Ni ukuri. Ndatinze ndamubwira ngo umve shiwe wa mirere. Amena. Amena. Ikindi gihe nk'iki rero ntaravuga iryo jambo. Niba uyu mugore yari asigaranye umunsi umwe wo kubaho. Yego. Kubera iryo jambo uvuze ko ari wowe ufite umuti wo kubeshaho. Imana ishimwe. Nta gipfuye kandi bitavuye mu muti wawe. Amena. Amena. Niba byari byanditswe kuko abana nzabyara ari 2. Guhera none kalendere irahindutse. Imana ishimwe. Uyu mudamu ikindi gihe uzaze kumureba azoba abyaye umwana w'umuhungu witwa ngo Niyitanga. Haleluya. Haleluya. Shiwe wa mirebe. Amena. Haleluya. None uyu munsi wa none uko niko bibaye. Nimba nari nsigaranye nk'imwe yari igiye gupfa ntigipfuye kubera iryo jambo. Imana ishimwe. Bwa buhanuzi nagendaga rimwe na rimwe nakubitaho ngasa n'umeze urumeza. Yego. Buba burashize mu bitekerezo byanje. Imana ishimwe. Ndavuga ngo ubwo bigeze muri iyi hali birahinduka. Ndashima Imana ngo cya gihe ngo kigere abyara umwana w'umuhungu w'inzobe w'imisatsi y'irende mwita izina ngo ni Niyitanga. Amena. Amena. Ejo bundi yakoze anniversaire y'imyaka 19. Imana ishimwe. Imana ihimbaze. Mu rusengero. Haleluya. Haleluya. Tegereje diplome. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none turi gukuriranwa muri ibada mu murimo wa Yesu. Izina rya Imana ishimwe. Cyubahiro ni cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Bana asishowe sana. Haleluya. 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 Isana. Uwo mudamu ubu tuhaye tuvuga turicaranye. Ni ukuri. Nyuma y'uwo muhungu yabyaye abandi 4. Imana ishimwe ni ukuri. Mfite umuryango w'abantu 9 abana 7. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ihimbaze. Bwana sifuwe sana. Amena. Amena. Iryo zina ugize ngo amuhamagare wese azavuga ngo Imana nizitanga abantu ntibatanga hatanga Imana. Yego ni ukuri. Iryo zina rye niryo tumuhamagara. Abazi aho bivuga niho bazamuhamagara. Abatabizi nuko bazabamuhamagara. Gusa icy'ingenzi ubutumwa bugakomeza kuvuga ngo hatanga Imana. Imana ishimwe. Imana ihimbaze. Asifiwe Yesu. Amena. Iwacu habaga ibitaro. Noneho wa muntu nta mutima yari afite yo kuza kureba uwo mwana. Yego. Imana izi ikora ibitangaza ararwara aza kwivuza bihurira na ndimuhira. Haleluya.
Amina. Amina. noneho Ehe. aza kwivuza imuhira iwacu ku Kiziba, Yego. Yego. apanga aho yari apanze, Ehe. aravugwa. Naje nza kuza inzu imuhira, amenya ko naje nyuma y'iminsi miremire kuko tutakoreraga imuhira. Habaye mu gitondo buca ataha bamuherekeje, biba ngombwa ko aca iwacu. Araturamutsa, ntufite kumubwira ngo uyu ni wa mwana mu ijwi rituje. Yego. Niwe wavutse nyuma ya burya. Imana ishimwe. Imana ya Isiraheli ibirangije nyuma ya cya gihe twavuze ngo nk'igihe nk'iki. Imana imuteza indwara, aramwibonera n'amaso, turamuherekeza arataha. Uyu munsi wa none ubuzima burakomeje, ariko icy'ingenzi yabonye icyo Imana yakoze. Haleluya. Haleluya. Asifiwe wa mirenge. Amina. Amina. Nyuma y'icyo gihe nza kugira umutwaro wo kuzogera iwe naje kumusura. Yego. Ngura ikiro cy'isukari mu gatondo, kuko urumva yari avuye ku bitaro iwacu. Uwo duhuye mu nzira mwaje kumusura kuko yarwaye. Ariko mbwira iwacu kuko ngiye kumusura kandi ngiye naje kumwihanisha, kuko ndanumva nta mahoro apfuye ntamwihanishije, ni ngaho nobazwa amaraso yiwe. Yego. Yego. Naje guce mu gitondo c'iposho, naguze ikiro c'isukari na 5. Nama nzingura umuzindu, ni ntora urugendo niwe. Gahodi karibu. Kandi nagiye kare kandi ngenda niruka cyane, nashitse kare. Imana ishimwe. Ndashika ntanga ikiro cy'isukari, mvuga ikingenza. Ubushize warantekereje uza kunsura, ubwira ibi n'ibi nkuko nabibabwiye. Yego. Kubwira ibi n'ibi nkuko nabibabwiye. Nyuma yaho nkubwira kuko igihe kizagera ukazoza ukabona umwana, kuko Imana ari itanga. Byarabaye. None naje kukubwira ngo iyo si y'umwijima ubamwo n'ico kinyoma, ni inzira ije igahera. Naje kukubwira ngo wihane, umenye kuko Imana ariyo Mana yonyine izi ikora ibitangaza. Nutihana uzopfa uzorimbuka. Yego. Ndashima Imana ntiyansubije. Ndavuga nsubiramo ntiyansubije. Tega ikiro cy'isukari mu kirambi, ndasohoka ndataha. Ngira ibyishimo birenze uko ntushobora kuvuga. Kandi icyo ntazi, nyuma yaho y'iminsi mikeya yarapfuye, ariko uko yapfuye simbizi, sinahabaye. Ariko ndashima Imana kuko yapfuye ubwo rugendo nararutoye rwo kuja kumwihanisha. Imana iguhe umugisha. Asifiwe wa mirere. Amen. Amen. Nyuma y'icyo gihe urumva kuko twakoraga umurimo w'Imana kandi mu buryo busa naho bwari nk'imisiyoneri dukorera hirya no hino. Ndashima Imana yabanye natwe muri izo bihe. Dukorera Imana mu turere dutandukanye, hafi na kure. Imana igenda ibana natwe mu buryo butandukanye. Yego. Izo zose Imana yari izi kuko muri kino gihe no muri n'ibyo bihe bindi byashushe n'ibi turimo, yari izi kuko hari icyo izadukorera. Yego. Cyangwa tuzayikorera. Imana ishimwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2008, 2009, twari ahantu bita Minova, turi mu masengesho. Imana iza kuvuga urugendo tugiye kugira rw'ivugabutumwa.
ariko harimo dusenga cyane kuko harimo intambara nyinshi kandi dushobora kugira ibibazo bikomeye. Turasenga igihe kiragera biba ngombwa kuko haza kuvuka urugendo rwo kuja aho bita ihombo. Noneho bibi nkuko nari mvuze ngo Imana yari yabivuze ngo dusenge kuko harimo intambara nyinshi twari tuzi ibyo ari byo. Imana iza kudufasha, urwo rugendo rurakunda, turarutangira kuko hari ahantu habi, umuhanda mubi kandi mu banzi batandukanye, kandi imodoka zajagayo ni imodoka bene zitwara imizigo, abantu bakagenda hejuru y'imizigo. Tuza gutora urugendo, turagenda iyo nzira inyura aho bita muri parike Kahuzi, abahazi ukomeza uja Bunyakiri. Tugeze aho bita Bunyakiri turahagarara. Abantu tubashaka icyo bogura, icyo borya kuko twari tumaze mu rugendo rurerure, umunsi wari ukuze. Noneho hatubona kuko abantu banyagara muri santere cyane. Tubona abantu batangiye guhunga. Nuko nyuma y'umwanya muto umuntu aza kutubwira nti hano hari ingabo z'abarebere z'abamayimayi n'interahamwe. None baravuze ngo babwiye abaturage ngo bababwiye ko muri zino modoka harimo abatutsi. Ati ntibahunge kuko bagiye kurasa abo bantu. Tubona ko abaturage batangira kwiruka. Shoferi nawe ahita atubwira ngo twinjire mu modokari tuva aha ngaha. Duhita twurira imodoka tuvuye gatoya muri santere. Hari ahantu hari umuhanda mubi. Imodoka isa n'imanutse ahantu ho mu Kinogo igiye kwinuka gato. Imbere yacu hahita hahaguruka abantu bafite intwara. Iburyo n'ibumoso hahita hahaguruka abandi n'abandi inyuma. Baravuga ngo bababwiye ko muri ino modoka harimo umututsi. Rero niwe bashaka. Urumva nyine kuko ntibyari byoroshe, imodoka yari ahantu hameze nko mu Kinogo, basa n'abaduhagaze hejuru kuko hari mu Kinogo miremire. Imodoka irahagarara, barazunguruka, bazunguruka imodokari, barazunguruka bavuga ko bahaye bashaka umututsi. Bababwiye uri mu modokari. Imana ya Isiraheli yavuze ngo tugende ariko dusenge mu nzira ntibyoroshe. Muri dusenge izabana natwe. Ibana natwe muri iryo barabara, muri icyo Kinogo, munsi y'iyo mikingo irimo abantu bahaye bashaka usa nanje. Bavuga n'ijwi numva kuko bamubuze. Baravuga ngo tugende, ngo ushobora kuba mu yindi modoka yari inyuma. Bava imbere y'imodokari, imodokari irakomeza. Kuva aho ndi muzima ko ndabaheza ubuhamya. Barambura. Imana ya Isiraheli iraduhisha mu mababa yayo. Kandi usabye ni nkaho ndagira ngo Aimable yashizeho afishe. Ndasa nkaho naje numenyekana mu bandi. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Haleluya. Iyo ma ndayemera nkuko aba ADPR baza baririmba. Imana ishimwe. Iyo Mana ndayemera. Amen. Iyo Mana ndayemera. Amen. Imana yabanye nanje uwo munsi. Ndayishimiye cyane. Yego. Iyo twari tugiye ndashima Imana, reka mvuga ibyahakozetse. Twahabuze ubutumwa kandi hari ahantu hateye ubwoba cyane. Abantu baremera, abantu barakizwa. Iza nibuka umunsi nagiye kubatiza, bari abantu barenga 10 n'abangahe. Nagiye ku mukomanda batayo wari uharampeza abasirikare bamwe baje hakurya y'uruzi, abandi baje hakuno bazunguruka aho hantu kugira ngo tubatize abo bantu bakize kuko Imana nibo yari ishaka.
yego ni ukuri imana iturinda ivyo kugira idukiza n'ivyo kugira ngo natwe tuje kuvuga ubutumwa abo bandi nabo bakiri. Imana ntizikiriza umuntu busa, ibifite ico igushakaho kandi ibifite n'icyo ishaka kugukoresha. Si uko urupfu rwari rutunenye, ahubwo ni uko ico Imana yashakaga mu kudukoresha cyari kiremereye gusumba ayo maboko yose twari duhuye nayo mu muhanda. yego Yego ni ukuri yego muri abo mu 2011 tugeze hano mu mujyi wa Goma, hari abatubonye tugeze hano bakomoka iyo ngiyo, babonye ivy'Imana yadukoresheje muri ico gihe. N'ubu ni abakristo dushunze hano b'abatembo baba mu itorero tuyoboye hano kuri Goma. asante sana Imana ya Isiraheli ishimwe cyane. ishimwe data himbaza. Twihuse reka ndangirize kuri iki ngiki. Ejo bundi mu 2023 yego ndanibuka ko hari umunsi wa kane nifuza kuja gusenga ku musozi uri hagati y'Inyangezi n'Ikaziba. Tujana na bene data bamwe b'i Bukavu, ndatega mva hano kuri Goma ndagenda tujana nabo. Twashitse twahasanze ari umusozi usengeraho abantu benshi cyane. yego Bamwe n'ubundi bari banaturutse nino n'abandi baturutse mu turere dutandukanye. Muri iyo bukeye umunsi wa gatanu, Imana ivuga ibikomeye bigiye kuba kuri Goma. Muri ibyo ivuga ko bagiye kuba ikibazo, ndetse ikazivuga n'amazina y'abantu bamwe na bamwe baturanye hano bagiye kuba bohasiga ubuzima kubera intambara twari tumazemo iminsi ziri aha ngaha mu nkengero, zari aha mu nkengero y'umujyi. Twibwiraga kuko arizo zenda zigiye kwinjira intambara zikagera no mu mujyi wa Goma, hakaba hayo mapfa ameze uko. Ariko Imana iravuga ngo dusenge cyane. yego Imana yagukijije wewe umunsi wasohotse ugatera intambwe ya mbere na kane uva kuri Goma. Niwo munsi wewe wakize, kuko kubari ku rutonde niwe wari uwa mbere. yego Turasenga, tubisengera kuwa gatanu, kuwa gatandatu tubisengera habe mu rukerera rwo ku cyumweru, hari nko mu masaha 9. Imana irongera iravuga ngo numvise gusenga kwanyu. Imana ishimwe. Ibyo Imana yari yacuze kuri Goma, Imana irabihinduye. asante Kandi ariko bacura imigambi yo kumena aya maraso, yaba yawe nabo. Birashoboka kuko aribo bazashiga yaba ari yazameneka. Habaye ku cyumweru turamanuka twinjirira Inyangezi, turahinjirira turanahatarama. Bukeye mu gitondo cya kare, kuko nari mfite gusura umugore w'umushumba wasiga Mucungaji Rigimbi, n'abategura ko nzobasura kuwa mbere. Inshuti Imana ikomeze babe uruhuko ridashira. yego Ndabasura mu gitondo, habaye nko mu masaha 4. Numvaga ko ngomba gukomeza urugendo ntaha, kuko nari mfite guca i Kamembe. Mbona telefone ivuga ko hano kuri Goma habaye imyigaragambyo, none urusengero ko bararusenya. Mwarabibonye, urusengero bararusenya, abantu bakaza bahanuka ku rusengero, bamwe barapfa benshi, abandi babasaza, abandi babimuga, hapfa abantu batari bake, abandi bagiye bagwa mu mago yabo. Turanye n'urusengero, umuryango niho wari uri.
yego iyo migambi bayicuze bakavuga ngo bakaza bagaca imbere y'inzu bakavuga ngo turaza gukomereza hano turangije ibi bikorwa. Icyo nshima Imana nuko ibyo byabaye Imana ikaduhisha mu mababa yayo tukaba tukiri umukwe umurimo w'Imana ukaba ugikomeje n'ibindi bisa n'ibyo. Iyo Mana niyo Mana yonyine izi ikora ibitangaza, niyigize niyitubeshejeho niyituma guca igatuma bwira. Iyo Mana ndayishimira kuko ariyo Mana izi ikora ibitangaza yonyine, kuko nari mvuye kubivuga ntizi bikoreshwa n'amarangamutima, ahubwo izi bikoreshwa ifite impamvu imwe yihariye. Hari ijambo nkunze kubwira abantu, iyo tukunze kuja mu mabanki tuhasanga abantu bamwe na bamwe bambaye gutandukanye barinda banki. Kavuga ngo barya abantu ntibarinda iriya nzu kubera uko ikiranuye cyangwa se uko yubatse, ahubwo bayirinda kubera ibiri muri iyo banki. yego ni ukuvuga ko natwe Bibiliya itubwira ngo Imana yabikiye ubutunzi mu nzabya z'ibumba. Ubwo butunzi n'icyo Imana yadushizemo. Imana ishimwe. Iyo turushaho kwisunga Imana no kumenya iki turimo, yego, kuko ari ubutunzi bwa nyirabwo, ni ukuri, kuko ari ubutunzi bwayo, yego, ari ubutunzi bw'Imana. Izo kuturinda no kwirinda si ibyacu, ni ukuri, ahubwo Imana iturinda kubera ubutunzi bwayo ibikiye muri izi nzabya, ariko iyi ruhaha iki gitaka. Yego ni ukuri. Rero reka nongere mpumurize abari mu ntambara zimwe n'izindi, iziboneka iz'imyuka mibi n'ibindi. Niba uri ububiko bw'Imana, abantu ntibashoboye kurinda banki zabo, abantu ntibashobora kurinda banki zabo ngo zipangire uburinzi. Imana iyo inaniwe kurinda banki yayo, ntibishoboka. Imana ya Isiraheli ifite amaboko yihagije yo kukurinda, ikakurinda kubera ikikurimo, ikakurinda kubera ubutunzi bwayo. Niba ukaburwabya ukabibwira bw'Imana, Imana ibwiriza kukurinda, izakurinda amanywa ikurinda ijoro, kuko niyo yavuze ngo itazihunikira kandi itazisinzira. Amena, amena. Kandi ngo ubera amaso Isiraheli udahunikira, arushisa amaboko. Bibiliya aho twasomye ngo isi ihinda umushitsi, isi zihinda umushitsi kubera ubutunzi bw'Imana. Kandi niba tuza tuvuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri, ngo niho n'umutima w'umuntu buri. Ni gute ubutunzi bw'Imana iyo aho buri, ni gute umutima w'Imana iwo utohaba? Amena, amena, amena. Haleluya, haleluya. Ubutunzi bw'Imana twagaza turirimba mu minsi yashize ngo sisi tu chombo cha Bwana ndani yangu muna mali. Umve, niba turi ububiko bw'Imana, zurya musinzire. Niko Dawudi yavuze ngo zozaryama nizibuye kuko ari umpa kuba amahoro. Imana ishimwe. Muri Bibiliya yavuze ngo ntaco tuzaba kuko turi muri we. Gupfa ntigukuweho, igihe nikigera ngo mpamagara no kwitaba, ariko guhamagara ntawe uzaburizwa mu nzu ryamusinzire. Utekereze ibyo zawe, utekereze amaproje yawe, afanyaye doriya uzukora umutekano. Amina, amina. Yego. Reka mvuge buno buhamya. Ejo bundi afite umwanya nishaka ikoresha iminota 5.
nta kibazo. ejo bundi hari umupasiteri duturanye ukomoka iri iwacu, ni umushuti mu Mibunda, ni muri bene wacu b'Abembe. Yego. ni inshuti yanje aza nsura hano ku ikanisa buri gihe ndamutumira, nawe aza nsura, turi inshuti. ejo bundi hano yarampamagaye, turi mu materaniro, arampamagara cyane, ndamubwira ko mu materaniro tuza kuvugana dusohotse. arambwira ati mucungaji narimbukanye, ariko maze kumubwira ko mu materaniro wamwandikiye arabyumva. dusohotse arambwira ngo bari ahantu bicaye ari abakozi b'Imana. umwe ngo aza gutanga ubuhamya bw'ibintu byaraye bibaye ku itorero ry'iwashunze. aravuga ngo hari umuntu wihanye, arakizwa, araza, yaraba mu isi y'umwijima, ndetse arazana n'ibirozi byiwe barabitwika, arihana, aba umukirisitu. ngo arangize ngo ababwira icyatumye akizwa. aho ntuye nahaguze harigeze gusha inzu z'imbaho ngo inshuro hafi 2. noneho bukeye ngo arababwira ngo habaye ikibazo cyamutravye kimurenga ubwenge. ngo buri joro yacaga imbere y'iwanje kuko ntutuye ku muhanda. ngo agahasanga iyo nzu ntuyemo n'ubu mpagazemo mbaye ubuhamya. Yego. ihayisha. noneho bakavuga ngo iyi nzu yahiye kandi. ngo bwaca mu gitondo yahanyura agasanga inzu ihari. Imana ishimwe. kandi nijoro uko nanyuze hano ino nzu ihayisha. none nkaba nsanze ihari. byabaye gute? mbiba inshuro nyinshi. ngo aza kubaza ninde muntu uba muri ino nzu. baza kumubwira ko duturanye n'urusengero, ko ari umushumba w'urusengero. aravuga ngo aremeye Imana ibaho. Imana ishimwe. arihana. none uwo mushumba aza kumveza ubwo buhamya, aha yampamagara ngo nzoze, ngo iyo Mana yatumye babonye iwaje igatuma uwo mugabo wari uwihanye ejo bundi ngo yihana, ngo nzoze gusengera iwe, afite n'ikigo cy'imfubyi, ngo nzoze kugisengeramo, ngo kugira ngo uwo muriro. uwo muriro ngo ukomeze uriwe, ngo kandi umurindire n'icyo kigo cy'imfubyi. Yego. icyo ngiye kuza kuvuga, izo tutarebesha amaso, uburinzi bw'Imana ni ukuri ntitumuzi, ntitwobimenya, ariko buriho, ko burakora, kandi ko burakora ibikomeye. amena. ndetse ariko ikora ibitangaza. Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. imbaraga irakora, kuko izo mbaraga zayo n'izo bitangaza zayo nizo ziduhetse. Inye ni ukuri. ziduhetswe muri izo mbaraga, naho ahandi ni ku manga, naho ahandi ni mu mahwa. Haleluya, haleluya, haleluya. iyo Mana ni inyembaraga, ndayishimiye. dukomeze tuyizere, dukomeze tuyiringire, tuyihangane. nijoro nawe uhawucamo rizoca, biguhagurukiye bizatuza, kubera kuko Imana ya Isiraheli ni Imana yacu iteka ryose. Imana idufashe, Imana ituganze. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru. Haleluya.